Sun thu so la kom hin ngai ho zo se na bon cha ven ka ngai lu na le ni kho pha cha le kum tha che bei ka hin bol ve het sa na tu ni that 4 January 2025 lei ma khong tu kangui line gari thailo ding a hi boina i to jing layo a hi ta thanin get in ei zo siu jong a ki kha in a hi koi ta bang alo thailo wa medical emergency ne hon control room i ki za ma pi thayo a hi thupi don se lo wa boina to om le aman mo a ki pu ding hi control room number a hi le 6909532140 avialin 6909532140 Committee on Tribal Unity ko tu ako na thukin het sana Office of the Committee on Tribal Unity ko tu Sadar Hills Kangpokpi District tu chung bungpi area Saibol Post muna Center Force ai ho het pi na hilo chule Kangpokpi SP pa het pi na lawa phai cham thune ho hin sol a hi ja nung sol dinga iniki din te pi jun ku ki zo nu mei tam ta anama chan lo nung ovin tu ni chan gein idei bangawa government in don se a inei ta lo jun 24 hours total shutdown anaki phung chu 24 hours mama total shutdown aki ko ben a hi chuta thana Kangpokpi district pumpi ku ki zo nam mi pi te zo se tu ni kho that 4 January 2025 le amuna ikiman cha adiudan ano ya hin ahung ki ta langin hichibanga hi ihung ki man cha devin mi pi te ho tim i hi ove akhat na gamgi phaimuna ki sukhom ding area ho modbung area leikot area khiengjang area ani na sapormaina highway ki sukhom ding area ho sapormaina area saitu area athumna leikot na toding area ho tuzang thang area bongmol area alina KMC highway a ki sukhom ding area ho champhai area Kangpokpi Thomas Grang le SBI Maya ki sukhom ding area ho Kangpokpi area agupna Changaubung highway a ki sukhom ding area ho Tuilongkun area Tuilang area tu ni khole koimachan kin program sumkolweina dukan kaithang waikon na to ibol thailo diu duty ikipi na munowa hi kigong jing sa a ium diwin tem i hi ovina hi achainan tu nia ikiman cha na ding hi gamsung ho sajau sen ama khocha a khothang a hin sap ding winjang het san a kinai jin chule gamsung adia highway hi sil ibol diu gamgi phai duty pohon Manipur langa kon sepei gari kitiphat Kangpokpi lu dinga hi le itin diu chule changaubung langa hon achung langa hung ho itin diwa het san hung kinai a hi by Information and Publicity Department Committee on Tribal Unity Kotu Ministry of Home Affairs MHA and Thupon ahinein ajun masanga free movement regime 16 km anahi sa o ahin tua hi 10 km lin sucham ahitai ichi government of Mizoram in older asodung zuya ahin bolo ahi in aban hi boulder fencing ahin patpai divin gincha nahi WhatsApp channel kisim ho delete tavin in pi ahi lo le CSO le namlam kai WhatsApp channel tailo adang ho hi kha pha na hi tai WhatsApp group ma news ki soban alik chat thaile WhatsApp channel ki bol hin melma het loadinga thugu ki sei ki sial zo si mi zo si mu thaya ahin ko yu hi thilpha a hi poi WhatsApp group dunga e sana ki mat do le ki remove chat na hin ahi le ibola WhatsApp channel ki sim sema thu ki sial zo si hi public nga ki koi ham tu lai WhatsApp group dunga e sana ki man do e ti thu iza lo naw hi aji pi pen hi WhatsApp channel ki bol je ahi aji chu group zaw ngai lowa news zo se WhatsApp channel bol hon ahin koyole e san ho dinga lungnawa na khat ahi tai ti jong haimil po hite WhatsApp channel bol sangin WhatsApp group hi phate cha i to piule ki to na ahi tai WhatsApp channel bol sangin WhatsApp group hi phate cha a ipu tu male ki tup janalai ahi WhatsApp group ge ego a ipja WhatsApp channel ki sim ham ipidoi le tum ham ti hi mi khanin alungial na sata en ahin phong da ena hi ki pa thu phone cycle WhatsApp update date 3 January 2025 ki pa pi ta chun tu ni kho chun sa su ti min jang saibol po sa nu te asu na jana duty po hoding in ne thai biscuit le colgate aga thon hi ji chun ama ho chunga ki pa thu sang ta i phong win a hi tu din muna hi colgate hi hanot na kiwa a hi tapon panalin ta khat jong anei jin hi ji a chu ama ho hin gyal kho na nei ta aga tha o hidingin gincha na umin a hi pathinin sa su tim akiloi khom naw le
ato na lam zo si owa machal na hin pijing ta han Kuki National Front KNF anako na thu phone Office of the Kuki National Front Ne'lun Government of Kukiland Department of Information and Publicity Emergency Notice Nam mi pi hinga het sa nom cha hile gamsung thu le la boi na takimana khunung le nam pi lu na thei video photo ho koiman viral sa ta loading in iki het sa ove adi a youtuber hon samsa ho hi han samcham ho hi jong le khununga nam pi kipal na thei short video photo ho chanala ikwai ta lodi win het sa na khau ta ahung kinai je izam tia phal na umlowa aki sei ngai lo oma akimat dol aman mo akipu ding khunung thi mo koiman achan loading ahi signed by Go Kuki Secretary Information and Publicity Government of Kukiland KNFN Kipa thu seina date 3 January 2025 akhatna pasang youth ten tui chin home frontline munvil na ahung na yuvin gam nga honi ading chang la a tui chele en chang be khat jong e hin pu pi ove anin a phai ko hobung mi tele relief camp phai ko a hon nei don khom na ahin na yuvin dangka sang som la sang ni walzen man ne ding la don ding tampi e hin so pi ovin reverend pi sing sonin amun chan e hung tha pi ove chunga hung kimin pha ki tho pi na vil na chule thilpha hin ne ho zo se chunga seizo lo ki pa thu ka hin sayove pathinin amalam chi ovin phat theina pijing taw han by Tuichin Home Core Committee gincha num ta thulut ki muna seina a tu la tu hin Kukiland lam ka sunga wall of remembrance tui bongmuna nu te atam thei penin asanga simahung ki khomobin sin in protest anayoveti thulut akimu inahi hichi thulut ki muna sei be na achun nu te atam thei pe na hung ki khom hon deilo wat sa na sin in protest abolo na pi pe no he hile tu chunga saibo langa CRPF o ato deilo wat sa na le nu te chunga associate naw la akhan sit naw nu te izat nam khat khut le kyang banga a thaw a hilo la ati chungo mun tam ta anvei pamo chule amit changeyo ani kap zot na thu o deilo wat sa na abolo a hitin akiseye ginchanom ta thulhut dang khat ki muna seina achun tu le tu hin phai chamlanga konin CRPF ole army ho ki halin kangpok pilang zonin ahong ove ti thu akiza inahi hitol han chun Kukiland support maina a ane khamovin nu te hon gari check ana bolovin ahile CRPF ho jang azaw pha novin army ho cha asolu novin CRPF ho cha akai tha ovin agari to ama ho bazar muna hiti chun aheng tang dan ove ti thulhut akimu inahi thulhut ki muna sei be na achon CRPF o hi ba som walin ahung ki tolovin ahi in zolam le ipi hung su de ham sei thei a hinai pon ium na chi wa ching thei ta ium divin iki het sa kin ove gari 31 tabang hiwe CRPF BSF za ko kat check abol du he nu mai hong lo lai bo hung su lo lai bin sabar me nam nu mai yo si tu ni suna dinga thu so la khom sim theu hi chan chuna ki chai kit tai muntina kanam mi te thu so la khom hin ngai ho zo si na bon chawin sun pha